Зверь çıkıp келеді. Охой, туғандар. Раманқұлов ачок, даяр тұрыңыз. 4 диш қочқарлар. Қарап тұрыңыздар о. 4 диш. Көкімов, Қоқымов, Талғат. Мына 4 диш қочқарлар даярданып тұрып азыр. 128 екен салмағы ошо қочқар. Зверь, кличка. Зверь деген кличкасы менен. 128. Рост. Bir metr. 1 metr 1 santimetr. 1 metr 1 santimetr. Туғандар. Ошол қочқар. Мына қара қочқарға кезек. Ушул эле Талгат агабыздын Торнадо аттуу кочкору. Салмагы 121. 121. 121. 20. Кыймылатпай тур. Нормально койсоң, нормально чыгыш керек да. 125, почти 126. 126. 126. Салмагы Торнадонун. Раманқұлов ачок даяр тұрыңыз. Андан кейін Мамуратов Қаныбек даяр тұрыңыз. 95. Торнадон бойы. 95. Экстерьерге алып келіп қоңыз. Ачок Раманқұлов Чора аттуу кочкор. Чора. Раманқұлов ачок 129. 129. 129. Чора. Дайындансын Мамуратов Қаныбек. Андан кейін Низаев Эмил даяр тұрыңыз. 96 сантиметр. Чораның бойы. Экстерьер. Мамуратов Қаныбек агабыздын Зөбө аттуу кочкору. 97,5. Мамуратов Қаныбек агабыздын кочкору 97,5. Изаев Эмил Миллионович. Миллионович дейт, миллиондун баласы чыгыптын көрөлчү. Seksen sekiz deyt boyu. Изаев Эмил миллиондун баласы. Миллионович. Изаев Эмил. Салмагы 123 жарым. 123 жарым. Даярдансын Сапаралиев Ислам. Исламдан кейін Бокоев Кенжебек агабыздын кочкору даярдансын. жарым. 92 жарым. 92 жарым. Даярдансын кара кочкор. Кара кочкор. Мына. Мына көкүрөк деген ушундай экен кочкордун. Сапаралиев Ислам
Алдыңыздарда Ислам агабыз Великан Насарок аттуу кочкору менен. Насарок ушул э? Сапаралиев Ислам Насарок аттуу кочкор. Салмагы 122. Черный принцти даярдап туруңуздар. Андан кийин Блейдти даярдап турат экенбиз Черный принцтен кийин. Алла жолду бошот берек отурузар. 97 жарым. 97 жарым. жарым. Черный принц mi? Koy kıymat. 132 жарым. Ha, Velikan ne? Ha, bu Nasarok, bu Velikan İslam Akademisi'nin ikinci koçkoru Velikan hazır Tarazada. 131 mi? 132 жарым. 132 жарым. Velikan'ın salmağı 132 жарым. Метр 2 жарым. 1 метр 2 жарым сантиметр. Черный принц кочкор. Бокоев Кенжебек агабыздын Черный принц аттуу кочкору. Даярдансын Батырбеков Рамис. Азыр токтозун. 141 ровно. Черный принцтин салмагы 141. Metrin gün üstü. Метр 5. 1 метр 5 santimetr. Kol çağır. Ana eksteryer. Батырбеков Рамис агабыздын Блейд аттуу кочкору Таразада. 132. 132 салмагы. Бул Батырбеков Рамис агабыздын Блейд аттуу кочкору. Кийинки Тарманов Майраш Бойканы даярдайбыз. 1 метр 3 сантиметр Блейдтин 1 метр 3 сантиметр. 1 метр 3 сантиметр. Алдыңыздарда Бойка. Abi ikinci koçkoru. Ramis Pakis'in ikinci koçkoru eкен да. Klitschkazı жоқ екен да. Салмағы 130. 130. Второй. 96 boyu. 96 santimetr boyu. Ол жақта daha bir koçkor çıktı. Бойка hazır he? Ha, üçüncüsü. 116. Ravis Pakis'in üçüncü koçkoru. 116 salmağı. Бойка öyle şaşırdı az. Бойканы көрелікші. Onu boyunu ölçesin. 97 жарым. 97 жарым. Eksteriyerді қарап қойыңыздар. 3 koçkor alып çıkan eken şu kızıl kiyince Baykeş. Кезекте Тарманов Майраш. Бойка дейді. Тарманов. Тура айтып отыр ғой. Туралы бір ат турамыз. Майрамбек.
Майрам турбайбы? Майрамбек агабыз. Тарманов Майрамбек агабыздын Бойко аттуу кочкору. Салмагы 147,5. 147,5. Абсамат Ахилес. Ахиллес деген кочкор даярдансын азыр. Бойканын бою 97. 97. О, молодец. Экстерьер карап алыңыздар. Абсамат кийинки катышуучубуз Ахилес аттуу кочкору менен Садырбеков Нияз. Ахиллес Атхот жок экен. аттуу кочкор. Барбы? Садырбеков Нияз. Азыр бул Садырбеков Нияз агабыз, Кийинкиси Кабылбеков Ислам даяр турабыз. Атхот аттуу кочкор. Салмагы 127. 127 килограмм. Кабылбеков Ислам агабыздын Великан аттуу кочкорунан кийин 4 тиш койлорду даярдаңыздар, урматтуу катышуучулар. Изаев Эмил баштайт. Metr 3. 1 метр 3 сантиметр. Экстерьерге алып келе бериңиз. Биз Кабылбеков Ислам агабыздын Великан аттуу кочкору. Кочкор деген. Атхот кеткен. Кочкор. Азыркынкы Великан Кабылбеков Ислам. 138,5. Кабылбеков Ислам. Дайындасын. 138,5. 4 tiş koyulur. 4 тиш койлор. Kaysi koçkor var? Spisak bitti berdi. Aksamat emes mi? Çıkmaya kalkan mı? Akles mi? Ахилес mi? Anarbek. Aksamat bayken köyü. 4 tişler tuğanlar, 4 tişler. Dalay çok berdi. 1 metr. Eken. Dört tиш койлор. Келиңиздер.